nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Tureba aba Monisco basezerewe cyangwa se bavuye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri cya gikorwa rero EU23 n'ubundi ikomeje kugenda irekura imitwe irimo hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mitwe yose yifuza kuvamo ikavamo amahoro, muri make twavuga ngo yamanitse intwaro, yaretse ibintu by'urugamba, bamanitse amaboko. Ariko no kumanika intwaro byose nibyo amakuru mfite n'abantu baturutse muri Bangladesh baza muri Monisco kugira ngo baze kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko uko bagiye bagaragara byagiye bibananira uko imisi yagiye ishira. Uyu munsi rero nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Goma, yabasabye yuko bavamo kuko ubundi byabananiye abakongomani, kuko babasabaga buri gihe ko bakwiye kuva mu gihugu cyabo kuko ntacyo bagaragaje cyatuma babona umutekano n'amahoro abakongomani bifuzaga. Nyuma yuko abakongomani batandukanye bagiye bahamagarira abagize M23 kuza mu gihugu kugira ngo babatabare, bakize akarengane, bakize kwicwa, bakize kuribwa, niyo mpamvu ubona barimo bataha basubira mu bihugu byabo kugira ngo Kongo irusheho kugira umutekano n'amahoro nkuko umutwe wa M23 wabyifuje. Ngira ngo urabibona harimo abadamu, bigaragare ko rwose harimo abadamu ndetse n'abana. Urabona ko aba Monisco bazana abadamu babo cyangwa se bazana famille zose, kuko urabona rwose harimo abana, harimo abadamu, harimo ingeri zose zigiye zitandukanye. Aba rero twava ko ari abakurikiye baba miliseneri cyangwa se abamilisiyoneri baturutse muri Romania. Urabona yuko bagiye bajyana n'imiryango yabo, bakajyana abana, bakajyana abagore babo. Mu by'ukuri ubona yuko n'urugamba batari kubasha kurushobora kugira ngo bahangane n'umutwe M23. Hanyuma cameraman rero yadufatira nawo mafoto cyangwa se amavideo yabo kugira ngo n'abantu bakomeze kugenda babireba. Aba bose rero ngira ngo izi ni intumwa za Loni, aba bagabo bagera kuri 3 urimo urabona aha ni intumwa za Loni. Rero ngo zikaba arizo zaje guhagarikira uyu muhango cyangwa se iki gikorwa twawita umuhango. No muhango nabo baje guhagarikira uyu muhango kugira ngo babakire maze babashe gusubira mu bikorwa byabo. Urabona no bari kodaringa imodoka ukuntu ziri buze bava bari bwururuke. Mu by'ukuri navuga ngo urugendo ntabwo rwari ruboroheye mu by'ukuri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugendo ntabwo rwaboroheye, ariko impamvu rutaboroheye nuko FARDC yafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro, harimo Wazalendo, harimo FDL, Nyatura ndetse n'indi, bituma gucunga umutekano bibananira kuko nabo ngo bakunze ibuye ry'agaciro. Ariko hari ikintu kintangaje, imodoka ya mbere ndabona yajemo abafite uruhu rwirabura nk'urwacu, ariko ndabona iyi noneho ijemo abafite uruhu rwera. Urabizi ko igihugu cya Bangladesh igihugu kiherereye muri Aziya, mu majyepfo ya Aziya, harimo rero abantu basa kuriya nka rura uri kubona, niyo mpamvu ubabona rwirabura nk'urwacu. Rero icyo nakubwiraga yuko mbere yuko baza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage batandukanye bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifuzaga yuko bo bakora igisirikare gifatika kugira ngo babashe kwicungira umutekano. Ariko Kisekedi ndetse n'abagiye basimburana ntibabyumve kuko bari bafite inyungu mu kuba Monisco iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma bwana Vincent, abagabo urabona ko rwose n'abagabo, ngira ngo umusibe ejo nibwo rero natangiye kuvuga ko Monisco bashobora kuba babarekura bakava muri Kongo bakagenda. Ese
aba bagabo bagiye guhita bataha bagende cyangwa n'ubundi barakomeza urumva nibyo tugiye kubikurikirana barakomeza bahite bajya za Kinshasa ese ubutumwa bwa MONUSCO burarangiye bivuze ko burangiye ibi byose ni ibintu abantu badukurikiye barimo kwibaza ubu rero impamvu urabona bano bagabo baje basabye ubuhungiro mu Rwanda kugira ngo bafashwe kujya mu bihugu byabo ejo nibwo MONUSCO yatanze itangazo yuko igiye kucyura abakozi bari Kinshasa ndetse no mu bice bitandukanye biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutekano muke uri mu ibi bice bavuga yuko rero abakozi badakenewe bagiye kubacyura noneho bagasigana abakozi bake bakenewe kubera umutekano muke babona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abangaba rero bari mu butumwa bwa MONUSCO bari bamaze igihe kinini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gace kuburasirazuba ndetse no mu majyepfo aha rero batashye kugira ngo banyure mu Rwanda kuko nibwo buryo bwonyine bwabafasha kugira ngo bashe kugera mu gihugu cyabo urabizi yuko ikibuga cy'indege kirafunze kuko ahanini baragisenyuye abo muri FARDC na Wazalendo ngiri gusaba ko ngo bayiha indege ngo ikagenda n'indege ariko bakababwira ko ngo iyi kirere yo ntishoboka uretse ngo guca hano kubera yuko ikirere ntabwo wajya mu kirere ikibuga baragisenyuye urabizi ko FARDC Wazalendo ndetse na FDLR bifashishije kiriya kibuga mu buryo bwo kugira ngo barase umutwe M23 kandi bakarasa cyane cyane n'abaturage batuye mwabira bice bya Ndosho ndetse n'ahandi ntabwo rero M23 yafata icyemezo cyuko ifunze ikirere ngo yemerere abangaba bafatwa nk'abamercenaires kugira ngo bahanyure kandi baracyangije ikibazo cy'amatsiko dufite wumvaga amakuru rumazi cyangwa se amakuru agenda avuga ko ngo aba MONUSCO ngo bishoboka ko baracumbikiye bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse na FDLR babuze aho bahungira ubwo M23 yagotaga uyu mujyi wa Goma ese aba bagabo biraza kutworohera kugira ngo tubabaze iyi situation cyangwa se uko bimeze cyangwa biradusaba kujya kubaza aba M23 basigayemo n'ubundi dore ko buraba bamaze no kugera muri iki kigo uko bigenda kose twamenye yuko umutwe wa M23 wakoze ubushakashatsi bwimbitse bwo kugenda ujya mu mazu kuyindi kugira ngo urebe niba hari umwanzi wihishe mwari ya mazu yo muri Ndosho ndetse no mu tundi duce dutandukanye urabizi ko ejo bundi watubwiraga yuko hari abantu bagera muri 15 basanzwe mu mazu abaturage bagiye bacumbikira nayo mpamvu umutwe M23 wakoze wamanutse ukajya mu byicaro bya MONUSCO ugatangira kureba niba nta bantu wacumbikiye bahungabanya umutekano w'abaturage ba Kongo kugira ngo bakurwemo uyu munsi rero nyuma yuko bazengurutse kugira ngo barebe niba nta bacumbikiye babasabye yuko bakinjura bakava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagakomeza mu bihugu byabo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifate mu ntoki umutekano w'igihugu cyabo nk'abaturage bazi icyo bakeneye kandi bazi icyo baharanira ubwo rero reka turebe urabona ko imodoka zo ni nyinshi barimo barahunga se turabyita guhunga nuguhunga kubera yuko inshingano zari zabazanye bari bahawe na Kisekedi zabananiye twavuga yuko bamanitse amaboko kubera yuko nkuko babona nta ntwaro bacyuye kandi binjiyemo bazanye intwaro amakuru mfite nuko intwaro bazirambitse bakamanika amaboko bakasaba yuko bafashwa gusubira mu bihugu byabo kuko icyabazanye cyabananiye cyo kugarurira abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba amahoro hanyuma tukibaza tuti ikibazo na n'ubu ngubu nge nkibaza nifuza kandi ko binadushobokeye bari buze ko bavuye muri iyo urabona baracyafitemo akantu ka parapara ntago bariyakira ko bavuye hari ahantu ariko nawe urabyumva gufata abantu bakagutsinda waruje nguzanye ibitwaro byakiriye nguzanye n'ibindi bakagukubita ishuro ntabwo wabura parapara aba impamvu turi kubagarukaho abantu mudukurikiye izi ngabo za MONUSCO ni ingabo zaje zije kugarura umutekano hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko byarabananiye nawe bagaruye bageze nyuma baba nk'abamiriseneri batangira gukora kimiriseneri bakazajya bafasha FARDC mu guhangana na M23 ariyo mpamvu ntekereza dukurikije akagambane ngo bakoreye M23 ikintu nta kigarutseho mu kiganiro cy'ejo M23 yavuze ngo ntabwo tugomba guturana n'umwanzi ariyo mpamvu irimo kubohereza ahubwo nkibazana iki kintu ndimo ndakibazaho rwose kandi ntabwo ndi buve mu kiganiro ntakiboneye igisubizo tugomba no gushaka ukuntu tubaganiriza tukababaza urumva uko bimeze kose ntabwo M23 nk'abaturage baranira uburenganzira bwabo bari barabujijwe mu myaka irenga 30 ntabwo bari kwemera yuko abanyamahanga aribo bafatira kameramani bafatira icyemezo ku mutekano wabo akanabakurikira hirya tukagerayo naho birashoboka ariko turabona ari izindi modoka zigihari ntabwo twagenda n'abaratutabakiye kugira ngo tumenye uko bari kugenda basubira mu bihugu byabo maze tuza no kubaganiriza tubabaza impamvu bafashe icyemezo cyo gutaha iki kintu ni nacyo kintu kinakenewe
dukeneye kubabaza abadukurikira bakabyumva, tukababaza bati kubera iki ubutumwa mugiye rwose burabananiye cyangwa muzagaruka. Ese ubu twavuga ko bafashe icyemezo cyo gutaha cyangwa barabirukanye ubwo byabananiye ibyaye byarabazanye. Hanyuma Bwana Vincent, iki ntago ari ikimenyetso kigaragaza ko intambara muri umujyi wa Goma igiye kurangira 23 ahantu kahaba. Iki ni imenyetso kigaragara yuko umutwe M23 wamaze gufata mu maboko umujyi wa Goma, ndetse nta hantu baburana ntaho. Nabonye Patrick Muyaya ku mugore bavuga yuko ngo umutwe mu 23 wafashe ibice bitoya muri Goma ngo ibindi bice bisiganwe na FARDC. Icyo yavugaga rero niki tubonye kuko hari ibice byari birimo MONUSCO none baratashye bivuga yuko Goma yose iri mu maboko ya M23. Ibi rero impamvu iyi video nkingi binasohoka ni ukugira ngo ice impaka. Uyu mugabo uri murabona arabayobora ni ahagarariye UN niwe rero urimo kugenda abaha cyangwa se abodaringa baje ari abagabo batatu hamwe n'uri uhagaze ku modoka, bose rero nibo bari muri iki gikorwa. Nibyo ndimo ndavuga nkavuga nti abantu benshi baravuga bati hari abatemera ko 23 ngo izaramba muri uyu mujyi kuko bayiha n'ibyumweru 2 cyangwa 3. Bayiha ibyumweru 2 cyangwa 3 bakurikije ibyabaye muri 2013. Ariko ntabwo ari byo 2013 ukurikije umwana wavutse kiragiye ukareba umwana umaze imyaka 10 n'intera ndende uwo mwana ntaba yarakuze ku buryo yafata inshingano rwose aba yarakuze ku buryo yafata inshingano. Ibi ntabwo ari ibimenyetso bigaragaza ko hari ya M23 nono yamaze kuhakaba byanya byo byane byo kuvuga ngo bitegure ngo hari imisada ngizaza ngo urabona ngo na nini ibintu nibi biri mbona. Iki ni ikimenyetso gifatika cyerekana ko communauté internationale yatsinzwe ku bibazo by'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 iravuga iti twebwe nk'abakongomani turashaka kwicarana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo dufate icyemezo cyo gucunga umutekano w'igihugu cyacu kugira ngo imitwe yitwaje intwari iri mu ibi bice yose icike kandi iranduke, noneho abaturage ba Kongo babona umutekano, nta wicwa, nta uribwa, nta ugirirwa nabi, ku buryo umuntu adahorwa uko yavutse, maze ejo cyangwa ejo bundi Kongo izabe iri mu biganza byacu kandi ariko tuyigenera uko ikwiye kubaho hatarimo ukuboko kw'abanyamahanga. So hanyuma Jean Paul Bwana Vincent, hari icyo ndimo ndibaza, aba bagabo ibi bintu barimo gutambukana bimeze nk'ibipfunyitse mu bikarito yagwe n'inzego zirabireba. Ibi ni ibiryo batwaye kuko urabona nk'abatwaye amandazi nk'abatwaye imikati n'utuntu ko kugira ngo babafashe tube twabaramira kubera yuko urumva ko no kubona ibyo kurya byari bigoye, urugendo rugiye kuba rurerure. Ariko hari ikintu twibagiwe ko kubwira abakunzi bacu. Urabizi yuko MONUSCO impamvu itageze ku nshingano zayo ikigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba, urabizi ko kari agace gakize ku mabuye y'agaciro. Bo ikintu bakoze cya mbere nabo babaye bamwe mu bacukura amabuye y'agaciro kugira ngo bayasangire na Afurika y'Epfo. Ariyo mpamvu urugamba rwa ibintu byo kugarura amahoro muri aka gace byanananiranye byagoranye. Ujya wibuka ijambo His Excellency akunda kuvuga buri gihe iyo bamubaje ku kibazo cy'umutekano muke urahanga muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wanyibutsa avuga ko ngo iyi MONUSCO ihamaze ngo imyaka iri kugera muri hafi iri gukabakaba hafi muri 20 hafi 30, ariko amahoro kuyagarura byarabananiye. Bavuga ko usibye wenda byo ntago ari ubivuga, iyo ukurikiranye ku ruhande usanga baragiye bakorana rimwe na rimwe bikava ko bakoranaga n'iyi mitwe yitwaje intwaro, kuba bayihango nk'ibikoresho ikabazanira ayo mabuye y'agaciro, kuba donke bakorana nayo ku buryo bagezeho baryoherwa n'uburyohe bwo gukora iyo mirimo, bibagirwa imirimo yabazanye. Ariyo mpamvu n'ibintu byari byarananiranye. Ubona ko mu by'ukuri abagabo n'abagabo bari bafite icyo twakwita inyungu nyinshi cyane hano muri Kongo, ariyo mpamvu n'ibintu byari byarabananiye. Barenze ku butumwa bwabazanye bwo gucunga umutekano hagati y'abaturage, kubabuza kugirirwa nabi. Urabizi yuko mu burasirazuba bwa Kongo abantu benshi bahatuye cyane bagiye bahura n'ibibazo byerekeranye n'umutekano kubera yuko MONUSCO yeshuwe inshingano zabo zabazanye. Inshingano zabazanye ni ukugira ngo uburasirazuba bwa Kongo butekane, cyane cyane kuko yizi ko hari imitwe yitwaje intwaro myinshi. Ariko bahageze bo bigize abacuruzi, bigize abacukuzi b'amabuye y'agaciro, batangira gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro kuba bagurisha intwaro zabo, bakaziha imitwe yitwaje intwaro bakagurana, bakabaha amabuye y'agaciro. Ibyo rero nibyo byagiye bituma mu by'ukuri ibibazo byo muri burasirazuba bwa Kongo birushaho gukomera, ndetse bikagira n'ingaruka ku Rwanda, kuko urabizi ko nka za Musanze, hano za Rubavu, abantu bitwaje intwaro cyane cyane bari muri FDLR bakunze kubuza umutekano ibi bice.
ariyo mpamvu rero ubu ngubu twavuga yuko niba M23 ikomeje igafata uriya mujyi wa Goma nk'uko yabisezeranyije abaturage bo muri Goma igihe yazaga kubabohora, wavuga yuko aka karere kagiye kubona umutekano. Twavuga ko aka karere kagiye kubona umutekano, ariko nkaba navuga ku rundi ruhande iyo urebye mu by'ukuri u Rwanda rusa naho u Rwanda na Uganda, niyo mpamvu wajya ubona Kongo ikunda kubivuga byinshi cyane. Ubona ko u Rwanda rufitemo profi. Impamvu vuga ngo profi kuko ibikorwa byose byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuri FDLR bashakisha gukuntu ngo bashobora kuba babitegurira hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko umuvugizi wa guverinoma wungirije y'u Rwanda ari Mukurarinda aherutse kuvuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hategurirwa ibitero byo kugirira nabi abanyarwanda. Kandi Olivier Nduhungire Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda aherutse kubitangaza yuko umujyi wa Goma M23 wawufashe mu gihe abagizi ba nabi bakuriye muri FDL ndetse n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yashakaga gutera u Rwanda, ariko umutwe wa M23 usa n'utabara igihugu. Hanyuma ikindi kibazo rero tugomba kwibaza, hari ibibazo bundi bibiri nje mfite. Ibibazo ufite ni ibihe? Nifuza ko turi buze kubibaza aba bagabo. Reka banze bakire cyangwa se bakire aba bazanye, ubwo turabaza izi ntumwa za Loni. Ese aba bagabo ubutumwa bwabo burasojwe cyangwa M23 irabirukanye? M23 irabirukanye, ntabwo ubutumwa bwabo busoje kubera yuko bananiwe inshingano bahawe. Niba babirukanye rero sasa ndagira ngo izi ntumwa za Loni zitubwire niki kiri buze gukurikiraho. Ikiri buze gukurikira nk'uko umutwe wa M23 wavuze yuko numara kugera mu mujyi wa Goma uzafatanya n'abaturage kugira ngo bishakire umutekano, buri wese abijisho rya mugenzi we. Umutwe wa M23 ugiye gukorana ikiganiro n'abanyamakuru, wavuze yuko ikintu uzakora cy'ingenzi kurenza ibindi ari uko ubuzima bw'abaturage, umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye bijya mu maboko y'abakongomani kugira ngo bagene ahazaza h'igihugu cyabo kurenza uko abanyamahanga bagena ahazaza h'igihugu cyabo. So reka rero turebe umutekano, byose turaza kugera wenda ku byo uvuze kanze uko bimeze kose. Turabona ni abantu benshi batandukanye, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari mu butumwa bwa MONUSCO, bakaba barasabye yuko bafashwa kugira ngo banyure mu gihugu cy'u Rwanda maze basubire mu gihugu cyabo. Abaduteze amatwi twabibutsa yuko aba ni bamwe mu baturutse muri Bangladesh basabye umutwe wa M23 yuko basubizwa mu gihugu cyabo kugira ngo babashe gusubirana ubuzima, ndetse kuko babonaga yuko gukorana n'imitwe yitwaje intwaro byagezeho bikabarenga, bakamanika amaboko bakavuga bati aho twahereye ntabwo turakomeza kuguma hano, kuko inshingano zatuzanye zaratunaniye, inshingano zo guha umutekano abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo zaratunaniye. Niyo mpamvu tumanitse amaboko, turasaba yuko mwadufasha noneho tugasubira mu gihugu cyatubyaye. Hanyuma Vincent, ugereranyije abamaze kwinjira, ubwo birakenera ko tumenya n'umubare w'abavuyeyo. Ndimo ndabona amamodoka ni menshi. Ese iki si ikimenyetso kigaragaza uyu mwana ko ari umumonisco? Uyu nawe yari umumonisco kuko nubwo umubona ku isura bigaragara ko ashobora kuba ari mukuru, kuko arengeje imyaka 18. Uko bisa kose nawe yarari mu bari mwabura abatumwa bwa MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ikindi wigeze ukomoza ku butumwa bwa SADC. Wigeze uvuga ko SADC yavuze yuko ishako yakoresha ikibuga cy'indege kugira ngo ibashe gusubira iwabo. Ariko surabona bishoboka nyine nkuko twigeze tubivuga kandi ni ikintu ubona kitashoboka. Ariko ku rundi ruhande nk'ingabo za SADC zari zaje ngo ziyemeje ko zigiye kwirukanka na 23 nkuko zabikoze muri 2012 na 2013. Urumva ko kuba donc baratsinzwe urugamba bari shamed, donc bafite kimwaro. Rero kuvuga ngo bagiye guca hano mu mupaka, barareba ukuntu hari buhinguke mu by'ukuri n'amagambo bamwe mu baperezida b'ibihugu byabo bagiye bavuga basebye u Rwanda, bakabona bitari bushoboke, bakabona bitabakundira. Kurundi ruhande ariko M23 nari kubabwira iti ikirere twaragifunze, nta hantu na hamwe hariho kwa mwatambuka cyangwa se mwaca. Ubwo rero uko byaba kose nta yindi solution banaraza baca. Eugene, hari ikibazo dukwiye kwibaza. FDLR
FDLR yagiye ifatanya n'aba bamerceneri rimwe na rimwe gukora ibikorwa bibi babikorera u Rwanda. Ahangaha ni ikigaragaza yuko bimwe mu ibyo bikorwa bihagaze. Reka tujye kureba tugere imbere turebe uko akazi kari gukorwa hari imbere. Tujye kureba igikorwa gikomeye uburyo ki rwose akazi kari gukorwa na polisi y'u Rwanda bijyanye no gusaka ibi rero turebe iki gikorwa. Hari n'igihe twajya kubona ari gukabona rwose izi mbwa zivumbuyemo ikintu kiremereye. Urumva ni ngombwa kugira ngo aba bantu babanze basakwe barebe ibintu bazanye. Ntabwo wakizera ibintu bizanywe ko ari ibintu bitanga amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu ubona babanza kubasaka kugira ngo barebe mu bikapu byabo ni ibiki batwaye, ni ibiki birimo, kugira ngo babizere umutekano w'igihugu. Urabizi ko umutekano w'igihugu ucunzwe, umutekano w'u Rwanda uri ku isonga. Hanyuma nkibaza nti niba abari mu gihugu kimwe hajya ngo ni Bangladesh, niba aba bose ari abo mu gihugu kimwe, ibaze none ibihugu uruhuririkane rw'ibihugu biri hari ahantu, noneho umbwire ngo buriya ngo Kongo uyu mujyi wa Goma urimo abantu bangana iki? Urumva hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Asirazuba ntabwo bano bantu bagiyeho kubw'ineza y'abanyagihugu, bagiyeho ko bagiye kwishakira ubutunzi. Urabyibuka igihe twabonaga aba merceneri baturutse muri Romania bagaragaye batwaye amadolari menshi cyane, aho kugira ngo batange umutekano nk'uko bari bagiye muri Kongo babi ari byo bavuga, nibyo bavuga kuko si byo bakoraga, aho ko bagiye kwishakira amafaranga. Ariko hari umwe mu bakongomani wambwiye yuko na Kisekedi yarabifitemo uruhare kugira ngo yikirire yibonera amafaranga nk'umuntu wari usanzwe akora taxi voiture mu Bubiligi, agira ngo aze yibonera amafaranga, noneho ashuka abaturage ba Kongo yuko ariko umutekano kandi ababuza amahoro. Ariko bura hari ikintu gitangaje cyane, umuntu bamuhaye igihugu arakiyoboye nka perezida, afite ubushobozi, afite sarara, akagira iki, yarangiza bikanarenga mu by'ukuri agashaka kugira ngo anyunyuse igihugu, akinyungute bubombo cyangwa se bushegerete mu by'ukuri, arye none anyunyuse n'imitsi y'abaturage, aho kugira ngo bafashe gushaka iterambere, ahubwo ahita ahururiramo ibindi bisambo kugira baze bafatanye kwiba mu by'ukuri ndetse no guhungabanya umutekano w'abaturage. Uyu muyobozi we n'iki wamuvugaho? Hari ijambo nagarukaho ry'umwe mu bayobozi bo mu Rwanda yavuze yuko kuba bimwe mu bihugu bitera inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gucunga umutekano atari ukubakunda, ahubwo ari uburyo bwo kubafasha kugira ngo babuze umutekano abaturage babo biyicire abaturage babo. Icyo rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko bamwe mu bategetsi bo muri Afurika badashaka yuko Afurika igira umutekano, ahubwo bifuza yuko basahurira mu nduru. Ubundi ibi ngibi biroroshye cyane iyo biza kuba harimo kuba bashyiramo tolerance cyangwa se biza kuba bigaragara ko ari ukubafasha bya nyabyo. Ntekereza ko iki kibazo nta nubwo ari ikibazo cyari no kumara n'imyaka 2 bari kugikemura. Ntabwo cyari kumara imyaka 20 igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira politiki wiri yo gufatanya n'abategetsi ba East Africa cyangwa n'abategetsi b'ibindi bihugu bashakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro. Twibutse ko imiryango harimo umuryango wa EAC ni Afrika y'Uburasirazuba, n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba harimo u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania nayo irimo hakabamo ndetse na Afrika, Sudan y'Epfo, hakabamo ndetse n'u Burundi, yewe na Kongo. Uyu muryango wari wiyemeje gukemura iki kibazo, ndetse icyo gihe ndagira ngo mbibutse ko ubwo bari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bari babashije gukaruma situation ya M23. Urabyibuka ko icyo gihe basabye M23 gusubira inyuma ikava mu bice yari yafashe muri za Masisi, iremera ibyo bice ibivamo isubira inyuma. Erega ubundi tutabeshyanye Eugene, ntabwo ikibazo cya M23 ari ikibazo gikwiye gukemurwa n'imbunda, ni ikibazo gikwiye gukemurwa n'ibiganiro, kuko M23 irakubwira ati twebwe turaharanira uburenganzira bwacu twabujijwe. Tumaze imyaka 30 imiryango yacu iheze mu buhungiro, tumaze imyaka 30 bene wacu bari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bicwa bakaribwa nk'amatungo. Tumaze imyaka 30 bene wacu b'abakongomani batabasha kwiga nk'uko bisabwa. Tumaze imyaka 30 bene wacu b'abakongomani batotezwa. Ati niyo mpamvu rero duharanira uburenganzira bwacu, ntabwo dukwiye kubuzwa uburenganzira bwacu kuko turi abakongomani kanuni. Hanyuma rero ubwo nibyo navugaga nti iki kibazo uhise ubizamo bene wacu b'abakongomani batabasha kwiga nk'uko bisabwa. Tumaze imyaka 30 bene wacu b'abakongomani batotezwa. Ati niyo mpamvu rero duharanira uburenganzira bwacu,
ntabwo dukwiye kubuzwa uburenganzira bwacu kuko turi abakongomani kanuni. Hanyuma rero ubwo nibyo navugaga nti iki kibazo wenda uhise ubizamo uravuga uti rwose ahangaha harimo kuba ngo EAC yarashatse gukemura iki kibazo birananirana, ariko nkavuga nti se niba EAC yari yagerageje gukaruma situation igasaba M23 bijyanye no gusaka ibi bikapu, nahoze nibaza n'amatsiko menshi cyane ntise bikapu ni birimo ibyo kurya gusa n'imyambaro gusa. Reka rero turebe iki gikorwa, hari n'igihe twajya kubona ari gukabona rwose zimbwa zivumbuyemo ikintu kiremereye. Urumva ni ngombwa kugira ngo aba bantu babanze basakwe barebe ibintu bazanye. Ntabwo wakizera ibintu bizanywe ko ari ibintu bitanga amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu ubona babanza kubasaka kugira ngo barebe mu bikapu byabo ni ibiki batwaye, ni ibiki birimo, kugira ngo babizere umutekano w'igihugu. Urabizi ko umutekano w'igihugu ucunzwe, umutekano w'u Rwanda uri ku isonga. Hanyuma nkibaza nti niba abari mu gihugu kimwe, hajya ngo ni Bangladesh, niba aba bose ari abo mu gihugu kimwe, ibaze none ibihugu uruhuririkane rw'ibihugu biri hari ahantu, none umbwire ngo burango Kongo uyu mujyi wa Goma rurimo abantu bangana iki? Urumva hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Burasirazuba ntabwo bano bantu bagiyeho kubw'ineza y'abanyagihugu, bagiyeho ko bagiye kwishakira ubutunzi. Urabyibuka igihe twabonaga aba mercenaires baturutse muri Romania bagaragaye batwaye amadolari menshi cyane, aho kugira ngo batange umutekano nk'uko bari bagiye muri Kongo ari byo bavuga, nibyo bavuga kuko sibyo bakoraga, aho ko bagiye kwishakira amafaranga. Ariko hari umwe mu bakongomani wambwiye yuko na Kisekedi yarabifitemo uruhare kugira ngo yikirire yibonera amafaranga nk'umuntu wari usanzwe akora taxi voiture mu Bubiligi, agira ngo aze yibonera amafaranga, noneho ashuka abaturage ba Kongo bikaba umutekano kandi ababuza amahoro. Ariko bura hari ikintu gitangaje cyane, umuntu bamuhaye igihugu arakiyoboye nka perezida, afite ubushobozi, afite sarara, akagira iki, yarangiza bikanarenga mu by'ukuri agashaka kugira ngo anyunyuse igihugu, akinyungute bubombo cyangwa se bushegerete mu by'ukuri arye none anyunyuse n'imitsi y'abaturage, aho kugira ngo bafashe gushaka iterambere, ahubwo ahita ahururiramo ibindi bisambo kugira baze bafatanye kwiba mu by'ukuri ndetse no guhungabanya umutekano w'abaturage. Uyu muyobozi we n'iki wamuvugaho? Hari ijambo nagarukaho ry'umwe mu bayobozi bo mu Rwanda yavuze yuko kuba bimwe mu bihugu bitera inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gucunga umutekano atari ukubakunda, ahubwo ari uburyo bwo kubafasha kugira ngo babuze umutekano abaturage babo, bicire abaturage babo. Icyo rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko bamwe mu bategetsi bo muri Afurika badashaka yuko Afurika igira umutekano, ahubwo bifuza yuko basahurira mu nduru. Ubundi ibi ngibi biroroshye cyane iyo biza kuba harimo kuba bashyiramo tolerance cyangwa se biza kuba bigaragara ko ari ukubafasha bya nyabyo. Ntekereza ko iki kibazo nta nubwo ari ikibazo cyari no kumara n'imyaka 2 bari kugikemura. Ntabwo cyari kumara imyaka 20 igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira politiki wiri yo gufatanya n'abategetsi ba East Africa cyangwa n'abategetsi b'ibindi bihugu bashakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwari ukwereka ubutegetsi bw'Kinshasa ngo ko rwose bagiye kubafasha mu bijyanye n'urugamba, naho hari utuntu twabo twanyuma bashakaga gucikisha cyangwa se gukura hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza rero ku munsi wa nyuma ku itariki 27 rwose z'ukwezi kwa mbere M23 igera muri uyu mujyi wa Goma, iki gihe nabwo rwose rero kibabwira bati birashoboka umujyi wa Goma turakomeza kuwurinda, ntabwo barawinjiramo, nyamara ikibuga cy'indege bari bamaze kukibafungana, ibintu byose bamaze kubiboroka rwose, babonye no nta kindi, noneho iturufu ya nyuma nuko rwose bahise bagira gute, bahise bagambanira M23 bayifenta bayibesha ko ngo FARDC bavuyemo, biza kurangira icyo gihe rwose M23 isanze bayiteza agatego, nubwo wenda ntacyo byanabafashije kuko byaje kurangira n'ubundi urugamba barutsinzwe. Hanyuma aba bagabo na n'ubu ngubu ndacyakurura amakuru, ndacyatoza amakuru bigiye gutuma mu kanya nsubira naho bavuye, n'abantu twe tuzi ko bacumbikiye aba FDLR benshi abayobozi bagiye baracika cyangwa se barananirwa urugamba hangaha rwose mu mujyi wa Goma bari baranze kuvamo. Hakaba harimo n'abayobozi benshi ba FARDC bari barananiwe urugamba, nabo turi guteganya ko cyangwa se dutekereza ko ngo bari barihishemo nk'uko amakuru yagendaga abigaragaza. Nkavuga nti ariyo mpamvu y'amatsiko, mvuga nti tugomba kubikora tukabihagera tukabarebera. Ese ntabo M23 isanze bihishe muri kava cyangwa se
mu mazu aho abangaba bari bacumbitse. Ibi byose rero ni ibintu tugiye kugenda tubibakurikiranira. Murabizi ko Jeune Official aho iri rwose agaho kaba kahuye n'umunyutsi, na kamera zacu hose turazijyana tukazigeza n'ivure. Umuhungu wanjye arimo aragenda bafata abereka amashusho uburyo ki aba bagabo rwose bagiye aho bambariye inkinde bahambariye ubucocero. Abagabo rwose buriye hariya babaha amashyi bavuga bati muze mukemura ikibazo. Basohotsemo rwose bari kubasaka turivuga iti mudukurire hano izi nyatsi. Bakoresha no mu radio bitoya akana tuze ko muri telekomande ukunini ariko n'umugira nibi nguko rero uko iki gikorwa kigenze mukaba mubibona rero yuko Jeune Official twari tuhababereye. Ntekereza ko rwose nta nahandi muri buze kubona amakuru nk'aya ngaya ni hano. Ariko ikintu cyitwa umutekano mu Rwanda rwose bawuzuye, barakucekinga icyo bita checking, bakakureba ibice byose bakareba, bakabanza bakamekinga ashobora ko nta kintu na kimwe wewe winjiranye n'iyi poroporo cy'isasu, icyo gihe rwose urahagarikwa cyangwa se barakibona. Aho bambariye inkindi niho ndi kuva ntibambariye ubucocero. Abo rero ngabo ni mubarebe, nabibabwiye rwose ko ngiye rwose ngomba kuza kugenda mbaha ubwino. Mu masari imbere nabwo hari indi surprise ndi buze kubereka ko hari abasadeke nabo hariya ngo bari kwivugishwa ko ngo bakeneye kugira ngo babazanire ngo indege arizo zibakura hariya ku kibuga cy'indege. Ariko yo 23 ikababwira iti ikibuga cy'indege twaragifunze ntabwo cyemereye gukora. Niba mushaka kugenda n'indege ubwo munarambuka muze mujye mu gihugu cy'umuturanyi, igihugu cy'u Rwanda, ariho rwose rumufatira indege kuko twe nta ndege. Barababwira bati cyangwa se mufata amazi muce mu mazi nyine ubwo mumanuka hano hepfo za kwijwi za Minova, mumanuke mujye muri Side Kivu yo ngiyo mujye gufatirayo indege. Ariko abagabo nabo bakavuga bati aya mazi ushobora kuyanyuramo ugahuriramo rwose n'ifi ya shaki ikaba yagugu n'ubwato rwose ukaba warohama. Urumva ko n'ubwoba bafite yuko rwose ubwato butahaguruka hariya ngo bugereyo amahoro. Ngabo rwose ubwo hagiye guhita hakurikiraho imiryango yabo, kuko mwabibonye ko n'abagore rwose barabazanye, bagiye bazana abagore. Ariko ndatekereza ko birashoboka no kuba harimo abo bagiye baronkera hano muri Kongo, kuko murabizi ko bamaraga kurya ibintu by'abakongomani bamaze kugira byose rwose agahita bigira no mu bakobwa baho. Murabizi twagiye tubabwira ko hari nabo bagiye babyaza rwose. Urumva ko ubutumwa bwari bwaramaze kwivanga muri makirondo ryarivanze n'abajura, ibintu bimeze nabi. Ngabo rero amazi ewa hayi uko byaba kose rero umutaramu ubanza yanagiye gushaka interview. Turashaka kuza kuganiriza in 3 minutes. We are here at the Grand Barrier in Rwanda. We meet a lot of person from DRC. Who is this person from DRC? No, actually, these are Nepalese military. We are doing a rotation. So actually, when they arrive during the rotation in Goma, then the situation happened. So we really want to thank Rwandese government for all the support they are giving to MONUSCO. So we are bringing them from Goma to Entebbe, and then from Entebbe they will go to Bunia, where they have their station. This person is come from which country? The Nepalese, and then Indonesia. Indonesia. Yeah. It means that the mission what we had bring them in the DRC has been finished. No. It was rotation. Rotation is every 1 year. We do a shift. Means what? There is other person which will come. Yeah. So during the rotation, then the situation happened. Then they cannot be airlifted to Bunia. There is some speculation said that it is a reason, but from the M23 take that village of Goma. It is the reason why that person go back. No, they are not going back. They are going to Bunia, actually. Bunia also is in DRC. DRC. Exactly.
So after Bunia, they will come here in. No, they are stationed in Bunia. why you supposed to cross in Rwanda? Because now there's no air possibility of Goma Airport. Goma Airport is now Closed. It's closed, and also it's not being underutilization, so we cannot airlift them. So we requested Rwandese authorities to send them by road to Beni, and then Beni will send them to Bunia. So we want to thank Rwandese government, police, immigration, custom, of all the support they are providing to us. What you can say in the government of DRC? So the government of DRC, of course, they are hosting us. So now that we have a problem to bring them by air, we really have got support from Rwandese government. We want really to thank them for this support they are providing, so that we can send these Nepalese. They are being in the Zarutemikirere bakerekeza n'ubundi iyo baturutse cyangwa se mu bihugu byabo ariko urumva ko bagiye gukomereza za Bunia. Avuze yuko icyo bakoze ari uko bagiye guhinduranya kubera yuko buri mwaka umwe bahinduranya kugira ngo babashe kubona abandi bafite imbaraga. Ariko namubajije niba bazakomereza mu mujyi wago mu bundi bakazana abandi, ambwira yuko nta bandi bazaza kubera yuko natwe tuzi ibiri kuhabera. Ambwiye ko bazakomereza Bunia kugira ngo barebe niba bishobora ko bakomeza ubutumwa bwabo cyangwa bakomeza mu bindi bihugu. Yes, ubwo rero rwose ngibi iby'ubutumwa bwa MONUSCO ngira ngo batuvuganye za ntumwa za ariko kubura ntago ibi bintu atubwiye ni batubeshe. Nyine akoze politically atubwiye nka politike, ariko hari ikindi arangirije aravuga ngo ndashimira leta y'u Rwanda. Ndashimira leta y'u Rwanda, ndashimira polisi, ndashimira immigration kuko badufashije kugira tunyure hano tubashe kugera aho twifuza kugera. Hanyuma rero bwana Vincent, kugira ngo inkuru yacu yuzure neza, ndashaka kugira ngo nibura tunavugishe umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije, ubwo ni Oscar Barinda. Ariko nitwaza kuba no kuvugisha umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Bose kugira ngo tugende duhuza twumve amakuru twakira kugira ngo twumve ko bose bari buyahurireho, kuko nye ntabwo numva ukuntu babura nka MONUSCO itanaca amazi ngikomereze za Bunia cyangwa ngo baze babadirisha babasanze hano Igoma, ahubwo bikaba ngombwa ko babazana hano ndetse bakanabanza bakanasosakwa bakagira bate. Mu by'ukuri ari ibintu bakora biciye mu muco. Reka mvugishe umuvugizi wa barinjira umupaka w'Uganda aho mwabonye binjira hanyuma icyo basabye ni ukugera ku mupaka w'u Rwanda n'Icyanika. Bari barabafasha gusa mu kubakira n'urwo rugendo kwinjira no guca ku butaka bw'u Rwanda no gusohoka bajyana Cyanika. Twabonye ubushize abamercenaires bo muri Romania, guverinoma y'u Rwanda ibafasha kugira ngo bagere ku kibuga cy'indege, n'ubundi naba nibyo irabafasha. Bose ni guverinoma y'u Rwanda ibafasha, hari undi muntu wabafasha se? Basaba guverinoma y'u Rwanda ntabwo bapfa kwizana batabitanganiriweho. Yaba abamercenaires yaba abandi bakozi ba MONUSCO bahaciye imbere bataha, nabo ngabo basabye kwinjira kuri umupaka bagasohokera Cyanika. Ibyo byose ntabwo bishobora gukorwa guverinoma y'u Rwanda itabizi. Ubu ni abantu bangaye mwakiriye kugira ngo bafashwe muri ubwo buryo? Nabo muri Nepal 92, nabo muri Indonesia 38. Hari abandi baba biteganyijwe ko baza kwakirwa? Nta bandi bo, gahunda niyo ngiyo. Urabizi ko kari agace gakize ku mabuye y'agaciro, bo ikintu bakoze cya mbere nabo babaye bamwe mu bacukura amabuye y'agaciro kugira ngo bayasangire na Afurika y'Epfo. Ariyo mpamvu urugamba rwa ibintu byo kugarura amahoro muri aka gace byanananiranye, byagoranye. Ujya wibuka ijambo His Excellency akunda kuvuga buri gihe iyo bamubaje ku kibazo cy'umutekano mucya uri ahanga muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wanyibutsa Avuga ko ngo iyi MONUSCO ihamaze ngo imyaka iri kugera muri hafi iri gukabaka hafi muri 20 hafi 30, ariko amahoro kuyagarura byarabananiye. Bavuga ko usibye wenda byo ntago ari bubivuga, iyo ukurikiranye ku ruhande
usanga bakorana baragiye bakorana rimwe na rimwe bikava ko bakoranaga n'iyi mitwe yitwaje intwaro kuba bayiha ngo nk'ibikoresho ikabazanira ayo mabuye y'agaciro kuba donc bakorana nayo ku buryo bagezeho baryoherwa n'uburyohe bwo gukora iyo mirimo bibagirwa imirimo yabazanye ariyo mpamvu n'ibintu byari byarananiranye ubona ko mu by'ukuri abagabo n'abagabo bari bafite icyo twakwita inyungu nyinshi cyane hano muri Kongo ariyo mpamvu n'ibintu byari byarabananiye barenze ku butumwa bwabazanye bwo gucunga umutekano hagati y'abaturage kubabuza kugirirwa nabi urabizi yuko mu burasirazuba bwa Kongo abantu benshi bahatuye cyane bagiye bahura n'ibibazo byerekeranye n'umutekano kubera yuko MONUSCO yeshuwe inshingano zabo zabazanye inshingano zabazanye ni ukugira ngo uburasirazuba bwa Kongo butekane cyane cyane kuko uyizi ko hari imitwe yitwaje intwaro myinshi ariko bahageze bo bigize abacuruzi bigize abacukuzi b'amabuye y'agaciro batangira gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro kuba bagurisha intwaro zabo bakaziha imitwe yitwaje intwaro bakagurana bakabaha amabuye y'agaciro rero nibyo byagiye bituma mu by'ukuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo birushaho gukomera ndetse bikagira n'ingaruka ku Rwanda kuko urabizi ko nka za Musanze hano za Rubavu abantu bitwaje intwaro cyane cyane bari muri FDLR bakunze kubuza umutekano ibi bice ariyo mpamvu rero ubu ngubu twavuga yuko niba M23 ikomeje gafata uriya mujyi wa Goma nkuko yabisezeranyije abaturage bo muri Goma gihazaga kubabohora wavuga yuko aka karere kagiye kubona umutekano twavuga ko aka karere kagiye kubona umutekano ariko nkaba navuga ku rundi ruhande urebye mu by'ukuri u Rwanda rusa naho u Rwanda na Uganda ariyo mpamvu wajya ubona Kongo ikunda kubivuga byinshi cyane ubona ko u Rwanda rufitemo profi impamvu vuga ngo profi kuko ibikorwa byose byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuri FDLR bashakisha ukuntu bashobora kuba babitegurira hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urabizi ko umuvugizi wa guverinoma wungirije y'u Rwanda ari Mukurarinda aherutse kuvuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hategurirwa ibitero byo kugirira nabi abanyarwanda kandi Olivier Nduhungire minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda aherutse kubitangaza yuko umujyi wa Goma M23 wawufashe mu gihe abagizi ba nabi bakuriye muri FDL ndetse n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yashakaga gutera u Rwanda ariko umutwe wa M23 usa n'utabara igihugu hanyuma ikindi kibazo rero tugomba kwibaza hanyuma rero ku murongo rwose turimo turahamagara Oscar Barinda akaba rero ari umuvugizi wa M23 wungirije impamvu nyamukuru turimo kumuhamagara no kugira ngo tumenye ibyo izi ntumwa za Loni zari zimaze kutubwira ku bijyanye rwose no kuba bavuye hano muri uyu mujyi wa Goma ibyo bari bamaze kutubwira nibyo turi kugira rwose ngo tumuvugishe cyangwa se abidusobanure twumve ko icyita rusange cyangwa se inyigo ari imwe twari tuzi neza ko twe mu makuru twe dufite nuko iyi MONUSCO bavuze rwose babasezere bavara muri Kongo cyangwa se hano Igoma bitewe n'iki bitewe nuko nyine mu by'ukuri ntabwo babaniye M23 bityo ndetse bikaba bikurimo kugenda binavuga ko ngo uyu mujyi wa Goma FARDC ngo bari gutegura ibitero byo kugaba kuri umutwe wa M23 muri umujyi wa Goma ndetse ubwo urumva ni n'abaturage kuko urimo abaturage benshi cyane M23 ro mu rwego rwo kurinda cyangwa se mu gushakisha umutekano w'abaturage ikaba ngo yari yafashe icyemezo rwose cyo kuvuga ngo ahitwa hose ko umwanzi ashobora kuba yakwihisha ko igomba rwose kuba yamukura aha hantu cyangwa se yamukura aho hantu ikamusezerera akahava iyi MONUSCO rero murabizi baba bafite nibura n'ubudahangarwa ntabwo ari abantu buryo bwo gupfa kwisukira ariyo mpamvu M23 yababwita rero igihe mufite ibyo muri gutegura mutarorganiza mwe mutuviriye ahangaha murebe iyo muba mugiye gusa urumva ko birukanwe ariko intumwa za Loni zo rwose zaje kwakira aba ba MONUSCO barimo gutaha zo zatubwiraga ko rwose ngo babadirishe cyangwa se ngo babahinduranyije aho ngo bagiye kujyaza ngo hari abandi rwose ngo bagomba guhita bazakajya za Bunia aha muri Bunia ho mbibutse ko hariyo n'imitwe yitwaje hariyo umutwe witwaje intwaro bita ADF naru muri ahangaha rwose uyu mutwe ukomoka muri za Uganda wo uricukegeta n'amajosi n'iki byose urumva ko bakomeje kwisirisimba bibaye ari byo bakomeje kwisirisimba hano muri Kongo ibiro bikaba ari n'ibintu biba binagaragaza ko buriya hari ikintu kiremereye baba bakeneye
hano muri iki gihugu cyangwa se hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba rero murimo kureba nibo mwababonye ni abasore abase basubiyeyo kuko abandi bari hariya barasana abangaba nta byangombwa bafite, nta byangombwa bafite, ibyangombwa by'inzira badafite, niyo mpamvu bahagaze hariya kugira ngo none se babitaye binjiye batese binjiye bate bashobora kuba babitaye inyuma kubera igihunga bari bafite bakaza birukanka bakabisiga bategereje ko babizanirwa kugira ngo babashe kubyegeranya nyine babaterereho nk'abinjiye mu gihugu cy'u Rwanda baze kuhava mu buryo bukurikije amategeko. Urishuwa ko baba babitaye cyangwa hari ibindi bibazo bindi bafite? Urabona n'ukuntu bahuzagurikaga ntago batwara akantu ku kandi kugira ngo babashe kubishyira ku murongo. Nabyo rero biri muri bimwe mu byatumye bahagarara kurenza abandi kuko abandi bari muri immigration barimo barasinyisha ibyangombwa byabo by'inzira kugira ngo babashe kugenda. Hanyuma ikindi kintu Vincent, umuntu arebye neza hano ku mupaka urabona ko abaturage benshi babimukira cyangwa se bari muri uyu mujyi wa Goma, urabona ko abenshi barimo barava muri iki gihugu cyangwa se barimo bava hano muri uyu mujyi wa Goma. Kavuga nti se yaba ari M23 yababwiye wenda ngo bavemo mu rwego rwo kugira ngo ibone ukuntu ivangura irondo n'abajura? Ntabwo yabibabwira kubera yuko M23 ikorano n'abanyamwuga bazi neza kumenya bari abasirikare n'abatari abasirikare, ntabwo yakirukana abaturage gutyo kandi ari biri gucungira umutekano. Ndimo ndacyashaka barinda kuri telefone, ntabwo ndi kumubona kubera ikibazo cy'ama network, ninza kumubona ndaza kubabwira. Tukomeza rwose umushakishe mu gihe natwe tukirimo kureba. Hanyuma ndashaka kugira ngo cameraman rwose azajya ahindagura kamera ayicisha ahantu hose abantu bagende bareba axe inguni zose uko ibintu bimeze. Urabona uko bimeze. Bamwe mu bakirwaga barimo bamaze kwakirwa. UN yavuze ko bashima leta y'u Rwanda cyane kuko yabemereye ko banyura hano kubera ko nta buryo bari bafite bwo kunyura ku kibuga cy'indege kubera ko ikibuga cy'indege kirafunze. Yagize ati turashima leta y'u Rwanda yadufashije, ntabwo twakeka ko yadufasha mu buryo bungana burya, atariko turabashimira ko badufashije kugira ngo tubashe kugera hano kandi tubashe kugera na Zabuni. Aravuga ati leta ya Kongo nayo turayishimira nk'abatwakiriye nubwo ntacyo yadufashije kirenze icyo leta y'u Rwanda yadufashije. Ntago bari kubura gushimira leta ya Kongo kuko urumva hari icyo bakuyeyo kameme. Iyo ubutumwa butabaho ntekereza ko buriya amafaranga bakuye ahantu hari ibintu byinshi yagiye abafasha. So rero iyo ubutumwa butabaho hari ibyo nyine bakuyeho batagombaga. Baratwarwa nabo n'imodoka za Retiko, ese barabashakira imodoka zabo? Ababo baratwarwa n'iki? Biraza kugenda bite? Urumva ko ni ikibazo cyiza kandi kinakomeye cyane. Uko bigenda kose ntabwo barabura imodoka zibatwara kubera yuko mu Rwanda ntabwo imodoka zabura niba babemereye ubufasha. Uko bigenda kose barabona ikibatwara kibakura hano kibageze i Kigali, noneho umuryango wa UN upange uburyo bwo kubatwara kugira ngo bagezwe aho berekeza. Ntabwo nkeka ko babura uko bagera mu bice bagiyemo. So nguko rero mu by'ukuri uko aba bagabo cyangwa se uko bameze, turimo rero kubibakurikiranira, turahabaye. Gusa ariko hari n'andi makuru arimo kuva ko rwose n'abasadeke nabo ngo bari gusaba, bari kwingingiriza, bari gupfukamanga, bari gusaba ngo babikuye ku mutima bakavuga bati nyaboneka nimureke ducano kuri iki kibuga natwe tugende turebe ko twagenda. Ariko yo M23 ngo ikaba rwose yababereye ibamba, ikababwira iti neda ntibishoboka ko rwose twabarekura habe n'aka na gato. M23 yababwiye yuko bidashoboka kubera ko ikibuga bagisenye bafatanyije na FARDC. Baravuga bati ntabwo twabemerera ko mutambuka hano, muragomba kunyura mu Rwanda kugira ngo u Rwanda rubafashe kwerekeza mu bihugu byanyu. Yes, hanyuma rero ndagira ngo ubwo urabona ko ibikorwa byo kuba bagiye byo bisa n'ibiri kurangira. Noneho ahubwo tubanze tumenye tugushakisha uburyo ki twabaza mu by'ukuri donc uburyo ki bari butahemo niba nanone imodoka z'u Rwanda arizo ziri buze kubatwara. Noneho tubone dushakishe twinjire tujye gushaka naho bari uko naho bimeze cyangwa se aho bavuye, turebe ko nta amwanze cyangwa se nta FDLR nta ba FARDC M23 yaba yasanze bari baracumbikiye cyangwa se bari bahishe. Ariko biragoye cyane, biragoye
kubera ko n'ubundi baramutse harimo bababwiye bati nimucike mushaka uko mucika kuko tugiye kuhava. Ngibi rero twaza kuyagezwaho n'abavugizi ba M23 uko tukiri kubashakisha tubabona turaza kubibageza ku bakunzi bacu bamenye amakuru nyirizina uko bimeze. Yes, nguko rero uko ibintu bimeze, nguko uko ibintu byifashe rwose, ibintu hano bimeze neza cyane. Ndimo ndagenda rwose ngerageza kubereka aho turi ngo ni hehe. Aha rero rwose akaba ari kuri La Corniche rwose niho turi, hariya ku mupaka niho turi rwose ku mupaka. Aha kuri Grande Barriere rwose niho turi. Aha ibintu ubona ko rwose byo biri kugenda bizamba bihinduka. Eugene, nitwakomeza tubakurikiranira kureba uburyo baza kujya mu modoka tukamenya ari bangahe, ese hakiriwe umubare bangahe, hagiye kugenda bangahe. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu by'ukuri dushobora kuba twabaza. Egera umuntu, iyo ntumwa ya Loni itubwire, egera hariya kugira ngo amajwi ageremo neza, umaking sure ko amajwi ari kugeramo. Ijana na 24 ubwo nibo mu by'ukuri ba MONUSCO basohotse ubu ngubu. 124 nibo basohotse, bakaba nkuko uhagarariye UN yabitubwiye ko hakiriwe 124 bagiye kwerekeza Burundi. Nguko rero ngayo rwose ibintu turimo kubikurikirana. Reka ahubwo duhindure cyerekezo tujye no mu bindi. Kameramani ngira ngo noneho wabukweho kamera, none ubundi tugahita tujya mu yindi action cyangwa se mu kindi gikorwa, dore ko uyu munsi tubafite byinshi cyane rwose muri iyi minsi isigaye kugira ngo icyumweru tukinjiremo, n'icyumweru tuzaninjiramo twinjira mu kintu bita imiripuko. Hari ahantu ndi kubajyana mu kandi gace cyangwa se mu yindi ntara tureba ibintu bijyanye na za Nyamugigima. Kameramani wakoze cyane ariko se ndagusezera tukiri mu kazi. Wakoze cyane kuba twabanye. Reka tubashimira abo twabanye mu kwakira MONUSCO.